nanguna kalungata na singli ni kuwa meu kindi wa kikende anu do sar na le lutu tiko rawa na mata kongo sera wana awan lutu ni kuwa nandui roka enda kota pata mai na mata kongo tara tu ni kira ni selanga ni sera ni boro sera talanga ni mata au kilani nda anda lako mai na alo ni wakam ni binaka na bukan nona lolomo na kalu kibekenda anda mai so kalu kamta lako mai menda garaba nonto kalu menda warra kami waso weekend na singli bini kwa insalo mani na kai buru bango na kalu silekina lubenan dua monga sak waktu mbura ka ko rusia ya andua menda rawatang na dawa nampulo ta mundo turanga bina kata menda rawatan nampulo ta mundo na bunonga anda lako mai kina palele buna singli bini kwa au kinda bagi kenda kina na chisu nonde bakambula ena mataka bina kongo au kinda bakatalanga na lomalangi sa tiko pati kenda na sikam ni ko le tulo bakalu na tambu chisu na kenda malio na mataktal ni ko au kinda bagi tiko werna nonda bulangi au tobata au kinda bagi ko kinda bakatalanga to na rona no mungone ro tiko pati kenda na mataka ni ko au sara tiko na sa upload tiko na Facebook marau tiko to wata na madongo ro sala ko mai rona ngone mai viti ya o kinda ba kem rau ngone leo na mro tiko ro tiki mami na singa mikua kemi marota kana bingarabe ni na mro ta marota talangane mateni na mro singa tambu iserne ro mai wakas ko tambu kito Cabramatta Fijian pena kwaleo aro songolo tu mai peria rotalanga na lube lia rono bungung kutalanga karuna mrosi ngatamu otike ke mami na singli ni kuah kinda bakim rotalanga na mata kongo kindu tatalanga na bulangi tingo singli kinda bakiko olo malangi kinda bakiko na mata ni kuah lunaka no nding take Cabramatta moto mai lutu bata nungu tabale tingo antirota sa ka ruan musing tamu kibeke mami ya kosa sing bulang ko kosa tauke bila wale unti rota namo orang yang kita Cabramatta nggak usah namo sungguh lotu gitu bila wale menemu dia tiga kima mina singling kuah obatala ngawe kita bahkan nanda tala klan ya dia nanda laku tiko paka waka lotu i Asia rata ni sahabat yang bulu mina kamu tala serau tal barabi bina kata mungkin bagi iko bina wale bono orang me wasata na tuku ke mami na singal nindai kinda bagi iko kinda bagi randini sa kimem sa pakanui na tuku bakalo malangi sa pakarotaki na tuku ni bula tuku ni beba kongeti ke mami kumi warotaka tiko na membula ana lestale mai aciso karesto lebu ni biasa ni bikin tabaki au labotarawa ena mata ni kuah sa sing ni balabu sa bana kena lebu matanga ni sere na runan rau wal su kaba ni sere ena ndelana koya sing dutal ndelana nga mai kalibor sa wata tau asana kiri kana bana tudake na domo rongi lebu menda langata na mata ni sere na mata ni kuah
nakasebong kati nga weekend na nasira kito na tiginduran na tengo na tambo na matino na masu na matangani ko turang na tamay kimami baglo malangi kimami ndo bata na ngangani sere kimami langa tigo be kimuni na singa tambo ni ko binabale na delano kalibari na nema minui na nema miwuni kaukawa bago sibi turanga ni rauni ni mai mate na delano ya me mboko kina na nema mi walwala binabale na kena singa tambo ni ko kimami ndo bota tigo mai bagamata bubale ni kimami bakila ni kimami tamata molmolumu kimami tamata ibalwala kimami sangani adobara sar na bika ni bororo ko taikina kimami tingnduru kimami duba matamuni kimami bagabini binakata turanga na loloma kena ndabe nandra mai nandelano kalibari merau kina beki mai menambula ni mataka binakani ko na bale na nonrambula na leni bubale ra tiko na mataka ni ko kimami sa ndolaba na lomai kimami beki muni oni na bosa tigo beki mami na mataka ni ko mai bono muni tamata na ndeo tigo ni loma muni beki mami kimami sa masulaka tamboro nambula beki muni kere na bili utaki ni no muni kau na yalo tambo mena liutaka na nonambula na mataka ni ko beki mami na bakaro rongo kimami sa masulaka na ni mami mbula beki muni kimami ndolaba na lomai kimami beki muni na mataka ni ko ni bosa mai na ni mami klo meroni bakabuli di kimami na no muni bosa meroni bakau tai kimami na no muni bosa meroni buke kimami tiku turanga na buni ngauna kimami sambula tiko kinongo ni kimami waraga tiku turanga na no muni leso bagaromai ya na bioni lomalangi Vira talanga rasema tiku mai na mona liba na mataka ni kuwa sa masula talanga na non rambula kina non rabu bale usibi bira era sotabu tu ndendre na bindendre so era sotabu tu na mataka ni kuwa so ni mami bu bale era ndabu tiku mbeka na ndabu ni tu mate walimbula so era bisugi tu na bale bebesu bebonu era ndu tiku kina na bindendre era sotabu tiku turanga kimami ngandreba me kimami masulaka kadambora na non rambula be kemuni ena matanga ni ko ni bukeira ni ba kau te kira ni bosa beira mero ni rbakila ni tiko endua e ona isulu kimami tokaro ni bola kandondua mero ni buni be boka dingui buni mbula buni kau beira be kimami talanga ena singa tambu ni ko bina balebo na nema mikolo no muni sana rongo da nema mi masu bina balebo na bibo soti kina be bukodi ni be wala da matanga ni ko kimami sa bakale sobe kemuni na langi na rokovi na ndoka ime no muni tiko nga chisu na ibagambula amen na kausana keri usara na tirara kera ni ro ngol dang mai mena mai kubuni na sul kene katini na matangani kwa
Tremenda mas. Turanga ke mami vinaka ka soli na vinaka ve ke mani na soli na kitini. Oli situ ve ke mani na tau ke nimbula tau ke niau ke mami roko ve ke mani tukina na ni mami sokolo na matani kua. Na vale na loma. Na vale na ve bumbulai ke mtusana ke mami sa tukina linga muni tiu bat ke mami ka vakalunga te ke mami na buku muni chisu. Ne mami soro kai bambula. Sige tamu. Lala valele nando tuvan lutu virna luenda. Ja, ndorna kamen dato na sanga me rabagande tagitigor na luvenda na non ramai lotu kaukila ninda na rani be toko ni tukina na nonda iditi na sungsungu lotungo o mara vale verto na be tamani mai no kwatu Mr. So wakalunga te kemro tu na turang ke kemuni na be okani ni tigora na matagni kua salong begani na ngauno nge wawo kitale meki na asa karusu ngabulu kavitu ni Desemba sana otina sin sudu so ngoe uno ngoe nui takini na tarava tati kona ngunu ini kena bakanana no ni singani sudu kauna vos tukina na bakasama na kalau sati ko bat kekenda endon beka na bekanda tibeke na singam beka ni na rakila na vos abaviti ke uka is anyone would struggle to understand Fijian this morning? All good? Okay. I will start from a very different angle this morning. I was going to take a buenandua na muana tani sara na sungolo tungaravatigo e sana kandua na Cabramatta English. Go na vanua rendu I dhabutigo mekina na sana kandua tigino Burma, border tigo ke Thailand, tu sangai tu rango Cambodia, lomaya tu kino Laos. En batini waisara na banua o batini waitu na banua o Vietnam. En nongwala ngo awa chiko na banua o Cambodia ke Laos. Na sungsulo tukandua every year almost, or every second year. Retondo la tiko na mission trip ka ke tuala ko ki Laos. Unangai ko tikanda baka totol tunga kina so be kimnisa rele sumai Cambodia gona nona vale na tui to those of you who lived in the 70s you might hear of a name Prince Sihanouk gona bono embule tu kina sama te ko e satu wiki na luvena ko na tui ke Cambodia revina kana be nei tiko baka tui kamai tu kina Cambodia is also known for some very tragic circumstances. So we kimni sare saraboti na yalo the killing fields. I still remember the year I watched that. It really moved me. Go na killing fields. Do veira na killing fields. Na tombu se nangara enda rei de tungor na bonua era mate vagayau kina na se mate kina. Na over 1 million people in the 1970s. It was a genocide. Pol Pot ka kinanona lola na Kaimaru karaba matekina and alomani 75 to 79. Very, very recent. Nangarangori raba sinetitu na rambulu ka yo kina. In fact, do na vale to bole katanga katigo na bono ni bona numengo e sine weltunga na skulls. Ra
basi ka mai se kaumai na vonuongo. Na nonda len lotur tu ke Cabramatta ngondo ne was ral mai na buguni the na genocide goes. Nindo Wakatarungira era da sangkase, they're in their 50s, they still cry. Era tangi saranga ena nonra toboleme da bana numalis nanga unan rendroya. Gorna balinotu mai doberto na balinotu mai Cambodia wa buno kina na singatam Saudi. Na benua Cambodia benua Laos benua ba komunis. Au nangai barita be kemni na kenan ni tosoni lotu kya kena rawa how easy it is to live in a free society. Gona benua ke tolako na vale o rei de tungori originally that was a church. Because an evangelist came and ran an evangelistic campaign in the church. Toso mai na komunisi na matentu komunisi songota. Totally closed that church. Watambui na lotu talkina. After 1 or 2 years, they turn around and convert the same building into an English school. And it's operating now like an English school. Kay tuang malakina na lebe bugalang na kena diti pakiti ko na korni bulongo. We took part in the classes where nangon le kachkachi. Sala ko yan na aid sala ibuke na kena set up na bunuango. Singin rawan ni ubuna wika tambo. Bukutabuy walaw. Rawangan new sota on small groups. So during the days, I can go to homes and meet with them. That's the only legitimate ministry I can do. Sindro ni bunaw bukutabuy walaw. And so that is nambula na bunuwa communist. Rawangan na luti lo manibali. Gwendo na banluto e fanta na Australian Union. Yes, sa tarmakawa sa ndambe lalatungo wara gitu na approval may na matentu wa komunisi merra daw merra ni baka tara kina lut ndambe wala sartunga sama gibi na tu may tu lalatu yani na sobeira era ndoleti na banlotu. That's one of the church I went to sina binaka erna kachkachi talnoa erna ngone and so forth. Yeah, Nabanungo e Kilelebu with its temples, old temples. Nave Matangali sena nonrandui wanwani sokolo kena nonra kormakawa. Au na kauti kenda tau totolo alenga na sobeira na be tambongo. Na mungoleti ko sa ververenga era sa sinaitu. It's covered in jungle. Sa tumbu talemai na kau. Ka sa may o sinireidira ke de no mudir la ko ti na unsalo na reide san mawisa na mataw o pastagira ti ko na be valiongo. These are old temples that have since disappeared. Na these temples were built around about 8th to the 10th century. Walnon raw kinandona na undolo na mbaki ni no na lia tamatamay na turanga. So it's about 1,000 or so years old. Yes, alala tu sa Kavera tu sa Kasura. And you come through all these monuments as you pass through. Sara Tangera Tuira, it's just phenomenal. O bakila ni o durumati ko na bunungo, hindi na ni sabi ikaw, in its modern day, in its at its highest day, this was all temples. The society was so engulfed in worship. E tiko ni nonra sokolo ke na nonra mbula kina nonra kolo. Era sa sura, kasura keretu. Era tama ya nabatu, granites, about 60, 90 kilometers from here, Usanimaina, through the elephants and so forth, and Sangay Tara. There is a pyramid right there at the background. I don't know if you can see it. Tambabitu tu. Tosovale Lake, that's the building there. This was their place of worship. On a reida na Kamba, the staircase, rising right up to go to the top. And on top of that pyramid, nabanu tambagatungo ngor nabanu es sinai tikete tu na vei valeni lotu sara kasuratu. Ni na kilabina kana bosongo na enkoat tu menanduan andelan ngor
o rei da sumbutu mai na wanuer na kamba da gani kina ngor talindo na kani tamba vidoya, and you come across them everywhere. Ndui keda tiko wanualo kina and the rei dalanga the ruins of these places sa kasuratu over the years. Going to Nabunu and Garabale Rerabaki Karadi Vanduatan Sarakina Ngata Gorna Uluningata Kan Rabatu and Dona entrance, almost every entrance to this temple on the Raidan Ngatan in Tubakakina Ka Durumenikina. Kwena Kai Kile Livundunduna Enkovat. Some of you have heard. Awale warga tokna dhandra ni singa nandona mataka me utambaka ngorna kena yalo and mataglay sanga idila may na singa. Then as I move into this space, menda kunguya ati ukina na bunungo, it's massive. Ndavo kurumbuya na kena tar na gabe kaungo. I'm highlighting you to the steps. Everything is about steps, going up. As you go up, you come to the place of worship. And you come across that everywhere because it's a place of worship. Here na panua ni lotu, ke vele lotu, modava, mofiti ko emosinga na evangu na vele tu vale na ke gumbimbi mbele tana lebni ve kamba steps adaka. Na panuango. Gore so relago da getiko. Kamba da getiko na steps like. Yeah, what do they go to for? Arloive and ve rume dhake na reda tukina al kay Buddha. It started off as a nakanangarabi na lotu braindu o Vishnu or Raman or such. Then it swapped. Sange Visau, Sange Susumitaki, Rana Kalubra India or Buddha. So it becomes a Buddhist temple. On a redi Buddha wabokinga and a vonu on a lokobakina. On a reda non soli. Their gifts are offered everywhere you go. Rakota no irna lawaningo. So we came me losar na basar bono so lo ke mer lilut. Belatongo na boda ni non rovalino to Makawa. Go into tale ngo do kedetiko. Go sa seno enkobat do tale. Have the same principle of places of worship. Yeah, this is a bit secular news. When yalo na Tomb Raider ngona bonua ta katakina na bonua wangataki. Yeah, sa teko na wabunikau na vale ni sokalungo sa kasura sa tumbu endelana na ve bunikau vekau sa mai rusa kotani. Avia tinietiko na ngona yotio tini temple o Lokoba sa votal tu Vidavata. I need 2-3 days more if I have to use saranga kamba steps. Satu kunanga sarautongo. And again, you see the steps going up. Yeah, ana numan yo koya na bono tikate busanga. Na vanlutungo etegabu mai ke usambito to kendo na erolele o kendo na motoka ndabe sartu mengon salera sareda. Ya na bono etegabu mai kina na Lakoba na bonungo ya kalungata sandu na unsala sara ne obo tombale bobinaga se obo moto paidake etega busaranga maida sanga kamba daga mai non reado maidake. Then they come to this danu misauti na kamba se ne ado megen do na flat lai sanga kamba tale molaya dendelana go nandelana sara na bonuenda rede tiko. They come with their gifts. Ravakamana Kambo Vinaka, each one worships. Napakasama ya ubinakata meu kautalanga maikina. And non da lotu na mataniko. I want to bring that thought because paganism is about working your way to approach God, doing the disciplines. The kavango. Yana yabu ni lotu bakapekani as we see here to try and work their way up to where God is and to meet this God. Yeah, although he is but an idol. Aulis welanga kina yalalongo awana no masengtiko.
do virtuna dela nungo e sa dambe daga mai sangari din dona balila ingetu nungo na footprints nei Buddha ia kang embuliana antamate simende tagitu era pakam bauto tu pakan dei tati ko nanon rala ko da kamera lagi sokolo. I'm reminded of the story of Jacob in Genesis 28. Then Jacob departed from Beersheba and went toward Haran. He came to a certain place and spent the night there, because the sun had set, and he took one of the stones of the place and put it under his head, lay down in that place. He had a dream, and behold, a ladder was set on the earth with its top reaching to heaven. And behold, angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac, the land of which you lie, I will give it to you and your descendants. Up to this point, nakalo choba sambera ni be kilai kabe tartar bataki Jacobe. God has appeared and was acquainted with Abraham and Isaac. Rona ruanangase nona tumbu grandparents, they know God intimately. For Jacob was God was just a family God. Susumay na matubu baluto. Tigo boli loma. Bula taka boli na nong bula nga kamaruta ka sa ng bula kodo sa may lawakita ki tuakana waroka na nong matabu bale. And he was on the way out. He was running away. Sa nroti ko na non sa nrombula sa ndomombula na non sabi ba mateko na tuakana nrombula na dagadala sa dakaba ya naka au binakata menda reda to mandeke. Even at this distance, God has not made himself known. Sambera ni sa tusanaka o chekope na kaluocho. God was already there. He came. He took the initiative. Kamaimbasika wa ia na bosobri priu na leda can also mean staircase na matanggali batanga to rede tigo mai sioya tigo talanga na matanggali what do you call this type of temple mai Mesopotamia na banua taumbali tuki sa ang ro tuki na about 800 kilometers away ala ko tigo cheko pe na non ro na bugun non na dagadala. And he saw this ladder, say, staircase. Ka kilabra binaka na kenembal. But to be clear, the listale na tikinaya ang kay na ginatinatin katulu, and behold, the Lord stood above it. Eleven na itala no asa na nanroin ni Jacob's ladder, endurito endo na kamba saranga. Madalo de taratu na kamba enduru bagate ko tu sangay tamba kiti ko nakoloni enduru tu mendelana kar sangay surobati umbe na English. In the Hebrew na vosa ka bagata kiti kina above it has another meaning. It can also mean beside him. Ya enanonda wili kana itala no membalata na no nambasi ka may nakalo kibe chekope. It forces us to believe that the Lord in that dream stood beside him. Baleta sangay bimbi taratiko na no tiko boli nakalo bata kay chekope in the preceding verses. Then Jacob woke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. How awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. No nakurumboy na turangongo ni nandela ni no nambulangongo ledai ka nrotiko asing ni namakiko na kalo me kambadake me bakana staircase me leba tusana no nei balbalda se me laki varita ni sarrota na kaya da kaba e na dola titigo na idolo dolongo chekope for the next 20 years until later rosanga isota ke na kalo taranan dimbina ngeraki na turangongo solindo na danabo. It'll take another 20 years for God to run and to walk alongside Jacob. And anona ilaula kongongo ambula wulikina.
And the thought I want to share with us is that the maitiko na kavingo na mataniku na kena marutaki na kanavate na Sivia, it also celebrates, or we can think about Christmas that is coming when God came down. Alakobi kenda mai na tamata, behold, a virgin shall be with a child and shall bear a son. They shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. Choni na wase ndua na tinagaba, the word became flesh and dwelt with us. And we saw his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Mga una imbimbukina, and anona samate sa tudagtale ngai kaya, lo, I am with you always, even to the end of the age. Na teveli to e matandongo ke na sinisudu sa rorti kumai e marau tagatiko kapag na numi kenda tiko and ndua na kalo asirobi kenda mai, God with us. He came down. You could have heard of the story of the pale blue dot. Tambaka na YouTube, you can come across that. Na non satellite na NASA, edana na Voyager 1. Sabarom bitata ni na solar system to continue its journey out of space. Naitamba ni solar system ni na reda binaka na kenenroy ni tuindo na matensinga sangay tuway ba binaka tuwir na dap planets, and they seem big and they seem very close. That's not reality. That's just a drawing. Me besuka batonanda bakanana no na tuba ni kai tu na bonwalala. This picture sabarau ngolean in a Voyager to exit the solar system. Sangay kireo na sa me baka namata listo may naitamba. Metambaka wala may, how does the earth look from that distance? Sumadalo ni naranire din do na dot kausambi to din do na arrow. That's how small the dot is. Do na sunbeam, a ray of sun is able to light it, may ray the kina, and that's how we look from outer space. Just a small dot. How fragile, how insignificant. Nononda burubura, just from within our solar system. Kena kalilai, and kena reindina, and kena tambaki maika, and it's just a tiny speck of light. Kamay low lang ambaleta, and when sunbeam was able to shine on it. And the reda tungo ni shine binakatuna daw. Namatensing ay on an actual level, that's all. And duwalang na sunbeam mo kan do ni kenda tingo. Karamatigo kina kan the reda ratu kina namatensing. At that distance, nakalowe tiko may lomalangi. Bembasay ke na rai bakatamata na numini darla ranila ko anibua. Totally different to the Bible, God of the Bible. God came down. Lau mai siro may nakalo may sota kay kenda. Even in our wayward lives, like Jacob, He will be with us to bring us to repentance. May bakabola ka vebu tunita kay kenda. Kababa bakabu kenda na matana. Na yalolo lebundondo nga na vela te makawa na no na siro may nakalo eti kongore na lakwani na waserus ngabulgwalu. The making of the covenant. Moses took half of the blood and put it in the basin, and the other half of the blood he sprinkled it on the altar. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient. And so Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold, the blood of the covenant which the Lord has made with you in accordance with his words. Then Moses went up with Aaron, Nadab, and Abihu, and the 70 of the elders of Israel. And they saw God of Israel, and under his feet there appeared to be a pavement of sapphire, as clear as the sky. Yet he did not reach out his hand against the nobles of the sons of Israel. And they saw God, they ate, and they drank. Yana matani kanabate ni lausibia.
we are doing a memorial. Saint Isaiali na yalo ya. Na nonda lako mai na kabnikua, matakanikua, kanda mai marutaka na kanavatongo. To share in the Lord's Supper is to rejoice in the God who came down. E baka rarote ko ka sirobi kenda mai ngo e na nona tiko bakalo samber ni lieta mata na ngune lieta mata e mai mbula bole na kenda maliwa. Ka mai solia na nona mbula me rawa ni mbula kila. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Let's come with thanks and gratitude and humility to surrender and enter into a covenant, to be obedient to God, to obey God, to give our lives to God because he has come down. Asa laumai, kamay tigo batay kenda. Sa araw men de tigo batay koya na be bulay sa baga dor koya. Sa araw be kenda men de baga sinaiti na el tambo. Kambula tigo na kene serau. Wara tiko na singa. En na laumai kina. Me ba kalungate kana ko. Ombo teninda ba uni vinaka na singli uni kuwa na uni tukutuku na wakano numitalikina ukilaninda nangito mana talichiko ni uchina nonda vingarabi na sero walanga mena tinikina na rungai buna na singli uni kuwa blessed assurance sana tonggore na screen kiriki na menda na tuday watakedi na nalanga tamanda na sere na matangan ni kuwa.
Teve longo, ke urani buta na bosawalang, is a call to obedience, call to surrender. And non da mai bari tabi te kenda, and marutaka na non siro mai na kalu, loko bikenda mai meran da limbula ke koe. Tale roro bagoti bua kanona bagoti, menda masu. Ke memi bago mundo o, ka langa serebe ke munia na bago binubinaka. E nei tala no lewu na munia siro mai, ka mai sikobi ke mami, ka mai mbula, ka mate, me ke memi rani bali sui talebe ke muni. Ke memi basi ka mai na ndingi me ke mbai tabi na wana numiongo kuni samai virkotora me brande ini ne memi talero rawa ne memi ndingi me ke memi muri ke muni ka nomunitiko waraga na tigo na singa kuni na basi ka mekina ni tigo bata ke mami ka wakalunga takaturanga na besongo nyongo muni ndokai karoko bisa katukina ena da muni chisu na ne mami soro kai bambula.